Akunakujika jika nisitshele ngamakula nisitshele ngangana sizifundile sizizwile. Yeah. Okay, sithoma la. Wena ukhulume noThabang? uThabang ungitshela ukuthi akanamali yokuthenga ipetrol. Bese bathi asikhambe. Bengikhambe noPretty. uPretty wangena emotweni. Wathi asikhambe nawe. Ngathi angikhambi mina. Khambani. Qala. Statements sakho sesifana. Uzositshela into ezinye ezihlukile. Ngithi wena before lo ukhulumeni nizwele ngani ukuthi lokwenzakala ngathi uthi uyemkhulumela. Uthe ufuna imali yokuthenga ipetrol. Yeah. So nakathi uthe ufuna imali yepetrol. Mina ngamtshela ngathi ngineplan. Yeah. Yokuthi ukhambe nayo yomthengisa ePitori. So bathi wakhwele emotweni uPretty. Wathi asikhambe nawe ke uPretty usho njalo. Wathi asikhambe ngathi mina ngikhambi. Umntwana uyosala nobani? Because ngimshiye endlini. Wena plan ukuthi nokuthengisa umzimba wakhe ePitori. Umntwana bekangekho nawe uyokhamba nawe nokuthengisa umzimba. No. Angikhulumi nawe. Yeah. Uthi nje wena bomthengisa uThabang noThabang uthe uneplan wena. Ngineplan yokuthi wena ufuna ukuthola imali yokuthenga ipetrol. Ayothengisisa lo mzimba. So then again, Jama ngibuze la. Nasele uthi wena uneplan yokuthi lo ukuthengisisa umzimba. Jama kancane. Nawuthize wena uneplan ukuthi lo okuthengisisa umzimba bawukhulume naye nini before uzokuhlanganisa lo. Ngoba lo uthize kuwe wena umjikele emakuleni ukhulume nabe eziningi. Ngikhulume naye ngifika le emotweni. Ukhulume nobani? noThabang. Lo bekakuphi? Bekasemotweni. Ubeseke already akhwelile. Ukuzwile makhuluma zona lezo? Akangizwe. uThabang bekahlikile emotweni beyajame ngaphandle. Ukhuluma lo ahleli ngaphakathi. Lo wathi akangene ngaphakathi. Uyokuthengisa umzimba. Umntwana kabantu lokuthengisa umzimba ngawo. When you are over 21, this one she's 15 years. Akhe ngiphume kancane ku. Wena ukhambile ePitori ukuthengisa umzimba. Bemele ngiyothengisa maye bavimbe indabeni umalume lo engikhamela ubone ipost. Maceda abone ukuthi la anasifika phambili uzokuthola into le ikinga. Malume bani ungathi malume ubani? Sizwe umuntu ngegama. Thabang. Malume uThabang. Ceda ngibuyisa ngonjalo. Athi into labayiplanile ukuyafana mntana idelayile. Nawo uvumile ukuya lapho. Mina Then ke mara nawo uthi uzwe bakhuluma ngokuthi into le delay. Yena utshele mina Thabang sele sikangijikisa. Bese wayapi? Wabuya nawe la back? Ngabuya mina. Wayapi? Ngayerenkeni. Wayerenkeni okwenzani? Ngahlangana nomunye usesi oberegisa lo nochinawo uMedi. Yeah. Ngakhamba naye athi ngimkhaphe ngale ngemuva ebuilding. Yeah. Ngamkhapha mangimkhapha njalo ahlala lapha masiqeda ukuhlala sabuya sonke. Masuya ngamjikela athi uyabuya uzongithola busayocheck ukuthi akana customer na. Ngade ungangitshisa isikhathi ngoba mina ngizogcina sengalile ngekhaya ngoba ekhaya mina bayangifuna. Bowazi ukuthi uyafuna. Okay. Ngitshelile no uMedi lo. Okay, chubekela phambili. Maqeda athi ungawali ngizokupha nemali ye-taxi. Ubani wathi uzokupha imali ye-taxi? uMedi. So now ufuna imali uthi useMamelodi wazi ukuthi userenkeni imali levo yisaphi? Hayi bengathi namhlanje ngifuna imali. Uhleli isikhathi esingangani eMamelodi? Ke ngibuyele lapho back because uthi kuwe bayijikile indaba nasi bawoni post because ukulahleka kwakho uthoma ukupostiwa the same day. Then najika nabo sisiye ekhaya macala macela khona azongikhambisa the next day siyakhulumile nabantu lapho ukuthi siyale. Bobani bekaplan bose wazi cha. Bengazi mina ngitho uthi bese kaplane nabantu. Sis. Malume. Sis. Khulumile one straight. Bowazi ukuthi uyalawa ePitori lapho labo yakhona. Bengazi. Right. Thoma phasi uchaza into lebo ichaza. From la ukuthi kusasa. Mina bathi baya erenkeni siyabuya. Na ugibela iPaul wazi uyerenkeni. Bengathi ngiyojika eCrossing siyabuya. Yeah. Naye ukela ukuthi siye crossing ngangitshela ukuthi siyabi. Yeah. Then qhubeka kwase zakam ulo ajila le renkeni sabuya masibuya ngathi najike renkeni nabo elekheni. Ungise la yena hlala khona Yeah. Thabang. Yeah. Manje ungisala ahlala khona
then savuka ekuseni ngamasa angivusa ngathi ungivuselani athi siyakhamba ngathi siyaphathayo ungawazi nami ngavuka ngalungisa sakhamba sakhwela ikoloyi ngayaphi zakhona le nifikile ePitori then kwenzakalani bekahle nama ukuthane nabanye khuluma kuhle ungakagegede amanye amajita khona le then angazi wathoma umbereko wakho wenzile umbereko wakho le angawenzi ngilele naye uThabang uthengwe nguThabang lo angazi uthengwe mara nguThabang yena ulele naye uthe uThabang uyokwenza imali ngaye ePitori. utheni Uthe uyokwenza ngaye imali ePitori. okay Iplan level kuyaphi? Iplan ya. yokwenza imali Uthe ufuna imali yokuthenga ipetrol. yeah and then Mina ngamtshela ngathi khamba noPretty. uPretty ngo yeah Ngathi khamba noPretty. yeah Uyomthengisisa umzimba. yeah Bese wakhamba naye. yeah Bathi khwela nawe esikhambi. Ngathi mina angikhweli. Yeah. Ngishiye umntwana endlini. Umntwana uyosala nobani nengikhamba kumina. okay Jamal into le yokuthi akakhambe nomunye ayomthengisisa umzimba boyithoma ngoPretty lo or kukhona omunye okwamthengisisa umzimba Nguye kuphela. wena wazi njani ukuthi umuntu angana mali epetrol nje mntathatha omunye umuntu ayomthengisisa umzimba uyabona ukuthi usize isikhathi sokudlala khaya ngiyayizwa question yakho isikude asibuyeleni back kumntwana lo nango ngisise nombuzo wena kokuthoma masifika uthi kuvela ikoloyi yomuntu ongamazi wakuthatha waya nawe imami lodi wakuvalela kubophila ngibalele ngendlela jama kancane umuntu lo okuthethe kuthize uyamazi ubale negama lakhe so asiphume mina ngifuna ungitshele ngomalume loyo othi ukuthethe waya nawe kuphi ePitori and then bekakuvalela ngaphandle akuthathela ifoni ayicima kahle istory leso ukuze usiplane kuze njani ukuthi uplan istory esinjengalezo wazi ukuthi wena ukhona la kwaMhlanga mina bengisabuthaba ngoba hayi girl uThabang bekangekho bonathi ngithi lo khani ngizokhuluma leso story ebazali uthi ukhuluma amanga kithi abazali bakho batshela amanga kithi masifika kuwe lalela uyazi ifana nani ifana nokuthi nje uzokuthi abantu abebakubophelela or bebakubetha that is why bakuforced ukuthi ukhulume yonke lero into lebenikhuluma bekumamanga beniforstelwa angitsho njengoba wena bowukhuluma into boyikhuluma uthi wena bowukhuluma amanga ngoba uThabang bekakuthembisa ukwenza thini khona lo sinithembisa ukunenza yona so then ke why na nje ukhuluma amanga let's say uthi wena uThabang what because kokuthoma ukhuluma amanga sikubuze kuhle musabe sablame mami uyakhumbula and azange uthizeni wathi nangu umuntu okuthengisisileyo ngomuntu ongamaziko wena inkolo lawo yazi ubona umalume wafika wakuthatha uzitshela ukuthi complex ubona uyadlula nawe uyakuphi eMamelodi ngifuna ungibuyelele kancane phezulu kwaleso statement ukuthi ufike ukhuluma amagama njengalawo bekuyini into beyiququzela ukuthi ugcina ukhuluma amagama njengalawo ngithukile uthuswe yini because thina besingakafiki ngithaba ngithi benginabazali bami uthembisa abazali bakho ini benginabazali bami ngabatshela istory leso so then azange ucabanga ukuthi na ufaka lo yedwa asitsho nje ufake lo wathi nguye phela wena nguwe owenza ukuthi sikhabo nomsa bese ngeke unomsa siye ekhaya angitsho uthize ku ungithumele ekoloyini uyazindaba mina ngiyazi indaba ekoloyini malume ngiyakuzwisisa mara ngitsho thina yazi mina ngiyayizwisisa uyabona into okuthoma bekumele uchaze ungakhuluma manga ukuthi bosemamelodi ekutheni ukhona la uthi wena useMamelodi bakubamba ikunzi bakuvalele ngekamreni nawe etoilet umuntu ukugadile yonke lento lena yonke yomzimba ukuthi bokuthengisa umzimba le beyakhuluma nabantu bongayikhulumi nje uyayisupport indaba ukuthi vele bebonithengisisa umzimba angiyazi leyo mina then awuyazi mina ngazi bengiye complex kanti lo yena uplanile uplane njani ngoba wena uthi umthole akhambazele emakuleni because this thing nihlangene endleleni ni plan isikhathi bani nguye wazi ngisiplane lokha malume yabona lokha mangikhaphe ulo usesiwami angizosihlanganele egate nasosikhulumile usitshela sesami ukuthi besiplana yona indaba lokuthi mangibuya siyakhamba Igama yakho
uthe sizokuya e-complex maye kanti E-complex kahle kahle khe ningitshele nani ye-complex niye-complex kubani Lokwenzani complex? asikhulume ngento ezinizibhema kwezo nani lapha nifike nabhema ini azange sibheme i-complex nguphi la nibheme khona Khuluma. calo insani nguphi la ubheme khona vane sibheme siyi-2 nibhema ini igwayi nani kodwa nento nensangu nani futhi vane sibhemele emakuleni nani futhi neyi-2 Okay, sesi when yini crystal or ini benibhema nayo ne nibhema ini nanani mina ngibhema igwayi kuphela e-K-Mel insango awukuthi uthi ngilokuphela ubhema insango intsango nguyo oyibhemayo cause nguyo okhona ukuyibopha bese nakayibophile uyabhema uyabhema bese nawe uyibophile kule uyabhema ngidosa kayi-1 nengiceda la ngithi ubhemile ne? bese nengiceda la nesele ingihama ngimuphe yona ngithi mara ukusalako ukubhema yazi ifana nani angeke ukuthi nangiyibhemile ithi bese ngihama bese uyaqhubeka uthi wena uyibuyisela ngakuye mara uyazi ukuthi uyibhema isango